Emakhosini Camaku Lesedi Lekganya Bahlambululi Mabutho Mme Onika, please don't forget to like and subscribe. Energy oya ngayo ey'ntweni zikamoya i-energy njani? Very important. I-energy into enkulu kwamoya. Whether umKristu, whether ungapha emathongweni, the energy ohamba ngayo is very important. Le energy engikhuluma ngayo ngikhuluma ngale engithi letha iglass lamanzi then mangilikhulekela the energy engifaka kulamanzi, it means a lot. Now the energy wena okuyo esikhathini samanje iyona engalalisa into zakho. We've got abantu abaphithene ekhanda lokho ukuthi manje yes ngiyafuna ukukhululeka but energy yakho ayivumi. We've got abantu abanar, we've got abantu abaphansi. Ngisho uthi umuntu umuphe itask yokuthi futha ulwe, you need an aggressive prayer or aggressive spirit energy ukuthi ufuthe ngoba isifutho sakho solisa izitha. Hamba moya omubi, hamba ngukufune. Suka empilweni yami. Ha! Hey! Cameraman. They are here to kill, steal and destroy your enemies. And that's the energy you will give them. Bazokushaya. Simo sakho soba wesi ingakho namhlanje uthi loyamela phi loya ungiphinto esifutha ngisalunganga. The energy uma sithi ilwa suke sesazi ukuthi you ready to fight, but your energy, mina energy when it comes to isikolo sikamoya ngiyayilwisa kakhulu kunazo zonke igaba ziningi esizihambayo. Kune task yokuthi manje sikhulekisa inhliziyo yakho angithi nengqondo yakho ukuthi ube ku right state of mind, ngoba imimoya uma ngithi ilwa ungekho ku right state of mind ungakaxoleli isitha sakho ziyakhona ukuthi awusitshele wena uthi lo muntu lona angangena ekhanyeni namagqubu kanje. Your very same enemies. So ingakho sikhansela qala siyenza insebenzo yenhliziyo nengqondo yakho ukuthi zibe right. Kanjalo mawuphole ingaphakathi lakho kuba more easier ukuthi uvuleke indlebe namehlo. Bakhona abantu mawuthi thandaza akakuzwa lo muntu uthini, mawuthi phahla akakuzwa, nanoma esontweni namhlanje akakuzwa mfundisi, nanoma ungajuluka futhi seniphatha ne bajini nalamavasi lapha white lawo. Jesus akakuzwa, akalikho right state of mind asikho, ayikho right uyekhala lo muntu. Kuyofika nini lo service ukuthi service yokupholisa inhliziyo zabantu, ingqondo zenu aziyosuka ebuhlungwini, imicabango yenu is very important. Otherwise bafundisi nishumayela abantu aba dead spiritually. Nyanga ulapha umuntu o dead spiritually, ingakho bazobuya bathi uyabaqola, ingakho mfundisi bazokuqambela amanga. Ngayenza i-demonstration ey'nganeni zikamoya ukuthi kuyafika ithi ngikutshelele energy, angithi nithanda izinto ezi-practical. Yimi umhlambululi umme Onika, angithi sengijwayela kufanele ngilale ngingakhulekanga. Ngiyawuzwa nje ne-energy ukuthi hey ngiyafloata,
ngilose. And then kwamele ngiyokhuleka ke manje. Ne? Ngiyobonga. Ngizwe kahle. Ngiyobonga ilanga lami nomndeni wami ukuthi ukuhamba yonke into kahle nezingane zishap. Akolutho engilizwile olubi. Ilanga lami bekahle whatever bekufanele ngiyenzile iyenzekele on the day. Ngoba we've got abantu abacaged ukuthi nanoma bekufanele ngabe uyothenga igroza kuvela into enjani njani. Ukusho under attack ngalondlela. So mina ngikhuluma ngokuthi kusmooth. Ngithe nje nami ngiyoshaya 2 minutes prayer nje ukuthi ngibonge ngakhohlwa nje ukubonga. By the time ngifika ngikucila ngithi angifuni ukuthi ningizwe ukuthi ngikhuleka kanjani. Moyo ingcwele ngiyakuphakamisa esikhathini samanje ngiyenze ngikhulume nkulu. Ha! Ifike lento. Angithi asifanisa abantu. Lemizwa esikhuluma ngayo kamoya imizwa eyenzwa yi-cleansing, spiritual cleansing. Ukuthi uconnecte ngokamoya yama-cleansings. So nanoma ngiyonyathela ejardini eli-wrong kwamele kukhona into ekufanele ishake or noma ekufanele ngizwe. So while ngulo prayer ngiyakhuleka moya ngibonge konke ningenza qale lento indlebe ngizwe ukuthi ngiyadonseka ke manje already kwamele ngiswitche and ukusishwa kami ama stand up now sengibonisa imfihlo ke manje ukuthi kungani ngithi kwamele kube amabutho ububonga abeyibusiso nabaduduzi nabahlambulekile ngokuthi ilanga lakho lihambe kahle kodwa mawuthema yokhuleka abempi baphakama ngenxa yani yokuthi hey sekufike izitha sekufike imimoya and I know already ukuthi masekufike laba bempi already i-aggression. That's why ke manje ngasho ngathi abantu knowledge kamoya nisazolimala rare ungayithashi into kamoya ungena understanding yakhona already sengibavundlulile abemba ngithi ngiyabazi ukuthi bakuphi bakweliphi side ngiyazi ukuthi abempi it's either abakabo mama or abakabo baba ngithi imfihlo yami nina niyakhuluma hey mina mawudakiwe orutsha labantu ngithi mina nginaso isithule ngiyabona ngiyaphupha izinto mina kabo baba ngaphiza bakabo baba abazokushaya hey bazokushaya incane into evala isipho somuntu noma ibonakaliso noma amaphupho omuntu into encane bakufaka isichito bafaka isilwane bacedile ngawo maphupha akayo hlanga ugcine sohlanya because at the end of the day yonke inkolo it needs you to be pure yingakho ngithi iba yinhle mayikudobha somewhere la sozingcolisile ngoba yakuthola uclean uzodelela that's it. So by the timing switcher I know ke manje already lo moya wakho uyawuzwa ngayisho ngathi umoya wabaphethe impi ingelosi zempi amadlo zempi uzwa it's either uzwa ngehit iyehla noma phansi kwenyawo kunyuki ngiyanizwa ukuthi senifikile ingabe impi ibheke kuphi ingabe khona sekuqhamukile the energy you carry khona namhlanje imimoya ibashaye ngisho nama voice abo mina I've got abantwana bakamoya abaningi maybe nizitshela ukuthi mhlawumbe kunesifo esikhona athi makakhuluma gogo uyashake seyidlile kakhulu namhlanje umuntu sayakwazi ukukhuluma straight because of inkinga bekabhekane nazo sekazu disable akekho aware
nanoma hamba ninale sign ukuthi manje hamba endleleni nesitha siyazi ukuthi ngiyashaya ngidlali. So the energy you get, that's why niswa abathakathi emanzini. Okay, let me tell you. The power of water, it comes from your energy. Umthakathi, why inyanga mthakathi nomthakathi mprofeti kungana khona ungena emanzini? Le energy ahamba ngayo iyokudoma idome ngisho nasendaweni engcwele. That's why nomfundisi akudome endaweni engcwele. Umoya uwodwa. Mfundisi uyakwazi ugrape umntana la esontweni kusasa ayiphike abuya nikhulekele anibambi amakhanda kuphumelele. Because we understand the energy le. So amanzi uthi mawufika kuwo nge-energy yakho uyakhona ukuphozisa abantu kuwo. Nasenkonzweni as umfundisi uyakhona ukuphozisa abantu ukuthi bahambe nge-energy yakho. Have you asked yourself ukuthi kungani lesonto lihlezi lilwa kangaka lineyinhlebo nani? It comes from owambulelwa ngenkonzo, the founder of church noma umphathi wenkonzo uyilonto le abantu benkonzo bayiyo, the energy yena itransferayo. So nasemanzini kunjalo, umthathu uyangena emanzini ageza abantu. Banye baze bahambe bathi hayi bekuyi mistake, no bekayenza isihlabelelo sikapromisene nabo abomnyama. So the energy mina engizofike ngikhulume kuye ngoba ngingumhlambululi ngihlambulekile ngizohlambulula kuyohlambululeka. Umfowethu ungibuzile izolo sibe semanzini athi ngoba uye esithi masifika siyaklina emanzini mani niyangcolisa amanzi mani. Nifunani ngemithi emanzini? Inkukhu zifunani emanzini? So mfowethu uyaye masifika senza sure ukuthi okay makunamaphepha emasayidini kuyangcoliswa kulahlelwa imithi sibuye siwakline ngebhakede ukuze kuklineke. So mfowethu uthe makafika wakuyenza lokhu lawo mapheshana ngoba kwamele siyenzele ini sihlambulule umuntu endaweni eclean. By the time isisayophahla isithema sesizongena athi hayi bona nkumhlolo lemanze changile and sewamaningi amhlophe nogwebo olumhlophe olu yazi ukuthi ye ubona nesandi mara sothole angcolile and ebeceda ukuphuma abantu. So ingakho ngisho ngithi the energy. I remember ngeke ngaya eThembisa, I think it's 10 years back. 10 years back. Thembisa ukuthi Thembisa ngiyazi indawo yakhona ngathi park enkulu ngale imall kunamanzi lapha. Yes. Isabu cave nyana amanzi akhona phansi kugcwala abafundisi angiyazi nokuthi section bani or zone bani lawo manzi lawo ku cave lawo encane le. Okay, amala iline iningi angithi siselayinini sizongena nathi then isithema akusamanzi ongathi uyogeza, no awokuphahla lawo manzi lawo. Phahla ungazigeza nje ubuso akunaka ukuthi uzokhulula. So masifika laphana being number 3 kulo number 1. All right, ageza ngeke ngabona umhlolo amanzi ajika mase kuzoguqa. Lo mama lo wayiguqe laphi wayenza sabu volcano waphuma udaka lathi amanzi beswabona ukuthi aclear. So the energy you carry or you have kwa spiritual world, it's either sizomosha into zakho, not specifically namhlanje niqake inyanga nabafundisi nabaprofeti ukuthi kanjani ngoba mina the same process engimenza yona ile ngiyenza abanye and abanye bayi understand why yena imngcolisa. No, the energy yazingayo kuwena umprofeti and wangayinaka
khuzani kuma energies abantu ama bad habits ubona umuntu ngathi ukhuluma ne girlfriend makhuluma na or boyfriend yakhe basuseni kulezo ingqondo. Mina I always say ngiphe i-energy ezophilisa ingelo sami ukuthi kuncede. Ungangiphi i-energy engathi manje uqhomela mina ngathi uqhomela i-boyfriend yakho or i-girlfriend angisiyena umngani wakho. It's time yokuthi njengomuntu ophiwe ophiwe ukuthi uncede abantu yekelana ukuncenga abantu nezimali zabo. Before ngizoyenza le video kungena i-call uthi gogo ngicela ungihlolele ngithi no bese ngiyenze i-appointment so it's either ngizohlola late wathi ngikuphe malini ukuthi ungihlole ngidrobhile. Namhlanje nje basazosidelela singabelaphi ngoba they know ukuthi wambonisa imali yamuntu akuphelile. Emakhosini akuyokhanya. Please don't forget to like and subscribe.